70.000 stabala uništeno u tsunamiju koji je 2011. godine pogodio Fukushimu. Na fotografiji je drvo koje je izdržalo udar i ono se nalazi pod zaštitom Japana. Pesak pod mikroskopom uvećan 250 puta. Grad Minas Tirith iz Gospodara prstenova napravljeno 420.000 šibica. Ovako bi izgledalo naše nebo kada bi umjesto mjeseca stajao Saturn. 1913. godine u Sjedinjenim Američkim Državama se moglo putem poštara poslati dete, na primjer kod svoje babe i dede u posjetu, usluga je koštala 53 centa. Okolina sela Paulus, Washington. Fudbalski tim engleskih vojnika, Zapadni front 1916. godina. Vodeni most, Magdeburg, Njemačka. Norilsk, Rusija, jedan od najdepresivnijih gradova na svijetu. U jednom delu Kanade vozači imaju automobilske tablice u obliku polarnog medveda. Došlo je njegovih 5 minuta. Jevrej drži nacistu na nišanu pred kraj Drugog svjetskog rata. U Rusiji je moguće iznajmiti kola hitne pomoći da vas vozi kroz gužvu u saobraćaju. Tačan uzrok smrti i mjesto gdje je sahranjen Džingis Khan je ostalo nepoznato iz razloga što je svih 2000 ljudi koji su prisustvovali sahrani ubijeno ne bi li se sačuvala ta tajna. Za vrijeme hladnog rata Amerikanci su planirali da demorališu ruske vojnike tako što su iz aviona bacali na njih veliku količinu džinovskih kondoma sa natpisom srednja veličina.